Deborah ronghang nitu makarbi apran ke damnang Barney hat along parok tum ke thenga pot ke thenge chok amat apran damnang julonon. Let's see in this podcast we'll discuss about this. Okay, la so pu thakla chingwa pene che thanang de kuman tu lo la so aghotna ke ninke la pen kumatum lo ke thenge amuni tuma men gupi lo RSL lo malai tum phan la pen kuna adim long lo adim men a factory men gupi lang ton ya details sang than po lo pena a family lam tang than po Deborah ronghang who hails from Dokmoka is Karbing long Dokmoka pendi chini ne tum do olang mon kaise tum adhok tum chini lo mine hai but still many nitum karbi rat tum chini ne dup piklang la so ke sapu thak la pen nipen niphan comment pi pen na request bang do nitum karbi tum rat tum mane la so pu thak video samar tha selam tha pura se ne sab so investigate kuri la se so investigate kuri at pen nang than bo bu se ma thal ne chini nang than bu de ni chini ne hor mu ke nang than tap te I don't like to misguide you ni nang misguiding tung te nang than tap nang than pru tung te la si ni ke chini la man nang than bu de la si Dokmoka asor neng thane lo di asumar ta do pangpli episode do bhaini asupi asupo banghini amat alangli ladak Barney hat long si nang chongdat phan kamiklem phan bang because look to run our family we need money right tangka nei nitum family chi solai phan asi alangli ta kam nang chongdat phan ba kamiklem phan bang nang kok lo kali dia somar ko son la charlie bu ba ko son la chupo ama se ladak Barney hat long si kam nang choklem GM Cook pu factory long okay GM Cook ko pia factory lo polote chini ne bang do hi mine adhok tum ne theklong adhok news channel tum ke tok adi ekdom ulta fulta Meghalaya lo butapu lapen dak son ba Jurabad under Jurabad police outpost butapu isini news samar tum do ba chini ne pin pen henti tok tap tok pru se solam dan ekdom nang pa clear po la si actually Barney hat po adim hedi industrial area de which is located near pine Meghalaya dung adha adim hedi adha ka hin ke Meghalaya adha ke Assam along si la so adim do okay pani clear lo Barney hat pu mane jong si Guwahati hin pen pine ba la pu Nagaon hin pen bang pen Jurabad pen mane jong si Silong dam lo pulo te theklong ekdom industrial area hala so dim long industry do big factories are so factories pe ne do big hang jang ke pollution la do big pe so dim lo cement factory pe chenglo loson factory do ama GM Cook pa factory bang ko pe factory lo tang than po lage GM Cook is a कोयला है कोयला से मार फैक्ट्री ने थान पर क्लियर फन बड़ी बो माने ला तुम तोवार से मार है तोवार है प्लास्टर गुरी में पक्का तोवार से मार पुनी तुम्हें लहाई लोंग लहाई हारलोंग पीपा पे चिप्स है लहाई और मुझे से मार कंपनी सो GM Cook पो कंपनी ओके लाने क्लियर लो अमा तारीख ट्रॉक्सियर नी वो सिक ला सो चेक लो दे ला सो मान 7th of June अर्नी कुपिलो चे प्लान के हादक फैक्ट्री वर्कर्स तुम है हादक फैक्ट्री मती फैक्ट्री लोंग काम क्लेम अर्लिंग ने कार भी तुमने कपरेक तुम दा अर्लिंग तुम दा दो है अमत लासो हो दसो अर्नी पिने था अजीर पोतो में कांग बने लामनिंग जे रसन मने कांगनेक चॉय मने फनी लाम दो मती फनी लाम पिनिंग नेक में बा लाहे लाम रसन कांगनेक लाहे था लामनिंग जे से थे वो था अमत फैक्ट्री वर्कर्स दाके कार भी तुम देट लेके दो गली काम क्लेम तुम्हें नाने ने डिस्ट्रिक्ट पेन बा लोंग दिम पेन वांग तुम दो गली में अमर हला नेक्स्ट के दो तुम अमनी तुम अनिक सिक्साक दत हो अमर वांग मा चिभोंग दुट लाबु पॉन्डेट मा अमर लाइट साइड ऑफ चेक मा के थेंग अरोंग दो था इनके कपरे कार भी तुम दा राब दुन फान बोर इलो इनके तुम दा रेंग सुदु ना इनके हला देबोराम रोंग हैंग फान बांगे रॉड पेन है इंचिन रॉड पेन अफु थेंग दा असन बुझिलो लाने क्लियर लो दी अमर कुपिलो फिट हाला दागा मैनेजर चिनी लो हाला GM Cook पो मैनेजर ला सोलाम चिनी लो अमर चे भोंग जे थे वर्कर्स तुम चे भोंग जे थे ला दा तुम पो अमर चिनी लो अमर चिनी रा फिट लांगलो अवीली एंगसे एकदम अफु थेंग दा अमर दा जेनरसी लोंग दा वान गुवाहाटी हॉस्पिटल ने चिते बोखे गुवाहाटी पेन ला Barney hat पो दिम गे हेलो ए देते बोखे it would be 1 kilometers do populote around 10 to 12 ba 15 ang bong du bon 10 to 15 kilometers ang bong la so a distance lan te boker Guwahati pen te boker Jurabad pen sab so prang nam de theglong so dim hai inge it falls under
सोनापुर पुलिस स्टेशन दे अधोक तो में तक जुराबाद पुगाली सोनापुर पुलिस स्टेशन इनके अधोक तो में मेघालय लोंग पु मेघालय पुसन सोनापुर लोंग सोना वांग पु कलिमा लद्दाख दा चौक से अधोक तो न्यूज़ से तक अधोक तो में दी कली लिए लांग लांग तक तप तक प्रूफ रे दो असी ang ton news channel la follow nang ni ba chi ni pulu te tok ta nang ni la son si pui ba news ta sama nang ni amasi nang pa clear lo sonapur under sonapur police station si la so dim do de ka asamar lu assam state ar lu bornihat pu so dim do bang de amar apu theng dak jar lo mo hospital dak wan lo ama dak pen bang ke release fit mane ko pila reason ke than the ala pina manager bang lam pa tu phan body pig lo inke asap so ni tum karbi tum के लांगनाम ते तुम असब सो रे पिक तुम था आवेदन बोन हंदा के फैक्ट्री वर्कर्स पुलोते लेबर पुलोते थेक पिक रे पिक कली मते ने इंसल्ट बुगाले दिस इज द फैक्ट दे आहो कलाम पो अमसी कांग वाइदुन चिंग वाइदुन माने लसन पिनि बांगटा आवेदन लो बा कंप्लेंट पुलिस हांग फिल लसन थेक बांगटा आवेदन बोन सो जइने ता आधो कलाम पतु लोंग लोक लो तुम अमाल दाक में रिलीज फिट माने पिलोพูดแทงดักweekly logมันมันก็ส่ง release ไป at least observation long บาเป็นลอง3-4 days 5 days บาบินีat least บาएक दिन ये जो बाकी बिनी पलो गाली में बात रिलीज फिर मैं अथेमा अलाम बांगे उन एडेट हमार लाम बतू भान से बोर्ड इलॉक ला दागा मैनेजर बांगे he tried to hide you know about the incident about the case हमार नानी सी पतू दाम था नानी सी रूम भाड़ा एन मादाक सी बी दाम था हमारा फिर कैसे तुम भान अधोक तुम फोन कॉल पुता हम दाक जी गुवाहाटी कैसे तुम भान हमारा तुम ता दाम लो फिर हमार तुम एफआईआर ता पी दाम लो सोनापुर पिने लो पुलिस तुम हदाक दाम लो पुलिस दाम पे इंक्वायरी करी लो इनके हला पुलिस तुम भान मांगे थान कपरेक इनके हला मैनेजर फैक्ट्री जो से बॉटम दैट फैक्ट्री गली में इनके फैक्ट्री चिपा जॉगी फान बा फैक्ट्री किससे भी फान थान तब थान प्रूफ लाम लार लावलो इनके कोबम मालो कचे भोंग हला दा कल्प्रिट अमेंदा रंग थान पुदे नहीं के ग्रुप फाइट दे लगे ग्रुप से चिदान इनुत नु लगे चिदान अली अमाद इनुत फान कोई चोता चोक से दा ग्रुप से चिदान पारोक टू में से भोंग रख से भोंग दुद दलो तुम अमेन मांगे मनीष कुमार 24 years old मंदन विश्वास 38 years old बेंगोली तुम पारोक तुम दे ना तुम फान एरेस्ट लो हालिंग थिउ तुम ले मुनि थिउ तुम लाई तुम के भाईनी बांगसी मेन एक्यूज पुदा के कपरेक तुम ता दोलांग मिने नॉन इन्वेस्टिगेशन कुनोन दा सोली बम लांगपु अमार नेबम अमार को पिलो फिर क्लेम के लासोर दी मत रिलीज पिलो फुथेंग दागला हॉस्पिटल बंदा थेमा दा पन उन दल अमार को पिलो क्लेम पुके फिर हादाक पातु दाम जरना ने अमार फिर अरुबांग चेबोय जुलो दी इट्स ए हार्ट रिंचिंग इंसिडेंट दी निंगता ओय में निंगता कांग में लसन बांग पारोक तुम कार भी तुम फान लांगरब वर्कर बा लसन तुम लांगरब मै तुम कार भी खाय फान लसन की थेंग सन निंगता कांग में सिता इनिंग कांग चोरा चोक छे दी लसन तुम पारोक तुम थेंग लसन चोक छे के सलाम चिनी नी लपेन के चोक छे को माने छि पुरेक थेमटिकली मा इनके लस निगे चिनी के लसन मसे आन चोहुट बाजी कैप अपोर्ट हो दे बाजी कैप अपोर्ट आने चुहुट चिहांग जो सब तो कांगनेक लाइ पे ने मासी वांग पाक मासी एकदम की ठेंग जन ग्रुप फाइट है ठेंग रूट देर मासी लसन पु क्या कपरेक तुम दा रेंग सुदुन पांग दो उप होदाक लसन इनके नॉन एरेस्ट लो भाई नि फान एरेस्ट के इनके जोंग से लांगडाम बोलते अफिट चेबोय जुलो ऑन 8 of June नेक्स्ट आर नि पुथो नेक्स्ट आर नि अलांग नि चेबोय जुलो इनके फिर पोस्टमार्टम फान नोंगपू सिविल हॉस्पिटल लोंग सिपोन था हमारा हेमसोर तुम आंगलो जार लो पोनो लसन लो यदि अलम बांगे हमार नॉन बांगे इन्वेस्टिगेशन नॉन अंदर सुली बम ला इनके मर्डर केस सी सेक्शन लगाए नंग पोइने के अटेम्प्ट टू मर्डर से लगाए नंग पथेमा फू थेंग दाग पर थिबान से बोर इलुमती हमार नॉन को पीपीएस सेक्शन ने लगाए लान बांग ने चीनी दाम देला हदे पुलिस तुम को पीपीएस सेक्शन ने लगाए जोसी मर्डर केस पुलोते अंडर सेक्शन 302 लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट बा डेथ सेंटेंस पीपल हला के थेंग तुम फांदा ला पारोक तुम फांदा है हम नन बांग कुपी अपिने बांग ने ला बांग ने एकदम क्लियर अंग थाने थे दलो दे ने मिथांग दा दाम बेन थेगोंग ले मति कुपी सेक्शन ने लगाय बा पुलिस पेन जिंकी लोंग ले बा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेन जिंकी लोंग ले भादा ओसी पेन जिंकी लोंग ले के जिंकी लोंग संते लतांग थान थेगी पलो बट मोस्ट प्रोबब्ली अटेम्प्ट टू मर्डर से लगाय पथेमा के थेंग बा फिजिकल असॉल्ट इसी सेक्शन दो ने सबसे तेनी होइलो दे लसी लासा है सेक्शन दो लाही से लगाय पो अमार फोबार नहीं लासुमनी ता
ni pui bang ke at least lifetime imprisonment an ke pi nei lai dum hanta munit inut arleng phan pa thilot ba inut munit phan pa thilot muni ke lage murder case a section se logai vek nang po kalima itum kar bi phandet pugali hai bangjok phane pa thi busa murder case there is no other crime which is bigger more bigger than this munit pa thi ben ke thegu pi crime no do pokalima amasi non bang ke jinso me melo asomar bang plido inke episode do inke malo lang po la hitum phan inke he was the head of the family mane halang si hem che lang lang la sonyo incident ning duk olo neta la so puthak kar jilong pe ne di amasi ni phan request bang do neta por we jara be inke details sabi mati inke ni na hokta news kar bi news long ta ni mesane news samar hai theyong li bang jok ta samar bang abi inke inut amunit ningje hai amen ningje je lo amen bang ningje je lo ke chok adhok chok che do lang ningje ta kali liga lang without proper information the sonja masi ni mathalo so puthang than phri ni bon pula ma investigation on solibom lang ki diphanda bor ipik pude hala apiso phanda tangka kwan mane injar puta arju tho mane lam ki diphane mane mo FIR pi derlo puro te mo murder case lai long section nang logale bote lifetime jail do nei bala son po mati kalima asi kere पर कौन सी तंग कौन लो तंका नहीं बुझो तंका पिपेन तंग सामरी बो जात बो बुसी मथा बट तंका पिपेन हाला सो मिनिट देबोराम रोंग हांग पिलो रेंग थु आगिमा अला पिसो पेनान चेलोंग थुइमा असोमा तुमा पोचे चेलोंग थुइमा चेलोंग ले कलिमा amasi kroite kroike der pusi pu hede la son tho amat ni pui bang hedi langoi la son incident la le fast puta gali la son same incident pini 18 of February 2024 last year chuning ta la son incident do la dak la so factory long ke factory workers tum ang bong son che tor ko jat po hedi mane lam chi don de jat po che bhong do che mane group fight do gok ting ke da ke factory lo kam klem phan inut kar bider gali la group tam song ong mati ke group jo fight son po son do si la son incident do lo sita langoi a reason ta ning thane lo dia reason bang ke ane chuhut lam ning je pa asithi o ke hang ma si so jone si wang ma theng hala parok tum wang ma theng ru det la son po inke langoi son lam alang ki du ga joni sidak ke bang nang no ba income source me joini ba income nang ko kali income tangka bai pute no kai esumar ba family ba charli sung o lai pan solai sung o inke bang pli asumar kamalo lang poke la tum phan kalima inke chichir belang thiu olo busonta pani ning pini dunu ei mina me thang che claim thak che dam thak pa me thang and they can be able to earn by themselves person ma thai mine but nona case bang ke asumar da chichit belang malo lang poke jin so melo no ne malo pai chorlo no ne do mena munit se videlo amala son jodi amar main khedi ne son lam nang suggesting tung na hok le tum kar bitum factory long ne kam claim pono industry long ne kam claim pono wherever it may be na hok pusida isi cooperation do nahi la pen inke maximum por heri horizon bela son che bhong do pi jir pota horizon ben je bhong ja phuje flag dak la son do pik ne ni tum jir po tumang bong da do la si mane di horizon da isi limit do ni la pen asap so careful ni la pen aru son lam alang li dake bang nang ke income phandi income source phansi bang nang ko ba income a family che lang phan a hem che lang phan sumar ba charli ba lai phansi ke bang nang di ase ni pui long le lai do pulo thedi ni itum he bang te rang ne aru itum kar bing long ke council pen da initiative ten e ke employment source abi mane me thang kar bing long adim long matsi suppose do puson te pini factory industry do puson te ni tum hada kam che claim nam uni ba hada we can be employed ni tum hada job claim ba hada panda paisa income uni polo an wanga khailu pen wang nang ni polo ba te bokhet pol de joy oi jada hin bujda family pen te bokhet ba hem je dam tu jiun una jo pulote son bote joy chari polo me chari pol bala sona dim ta ve ni tum kar bing long ama thadi shiksha ko unemployment dopi khang jang chali tum do lo bar unemployment pini employment source ave
earning source abi income source abi munitum mala so joini se munitum dam nang red factory long industry long na ne Bangalore Kerala na ne dam dam ne ke heno pole poli de dam nei ne hem bekar dore re a hem sor ba hem family lai ko sono chelang pokali ma nona dok dum ke thek tum da dolo khailo dam pe handak 30-40,000 monthly income ba hem chikim hai do pilo son that's a good thing kali ma good sign akemi lam lage mala son ak thang ni tum long da do option de joy ui polo lapen adhok tum longly do u tum da do de but they don't utilize their plot land al pini longly hai choose that ti enke nitum kar bitum long sona men son isia pini do ke batha tha mane khitiyok polote duk warlang lo ba therak rong ti along aprek adim state long lang dam ba foreign long da khitiyok tum do big plang big farming lai kuri no asi lason se nitum ma thani na son se bori ni longly do pulta so longly pa nitum utilize pen nitum we can make money out of that you know pini longly pen nitum tangka lai income u uni phani tum kheti ko son si claim ni mal hai charli ni non lo ma youtube lai de do lai pa na charli ta joy ko kali ma farming alam asi lahai jong si nitum rim lo bal hai la jong si claim lo pulote nitum khailo dam u tenga thang ni sap long le do dim long nitum pini farming hadi pini nitum ko son lo po doping ma dika prek hadi farming han vegetables puno jat no hadi ta sab so scientific method use nahi la son lo pulote production lai mission po इनके ऑर्गेनिक फार्मिंग नोन जे थांग पिक हंग जांग ये किमू लाए मशरूम फार्मिंग तांका दुपिक लसन था लसी लसन ना था एग्जांपल नहीं सी नी एग्जांपल से एंचो लसन का प्रेक दुपिक लांग दे लसी लाए हर मुजों से तुम क्लेम लो प्लोते नि तुम दिम लोंग जे दो कॉक पे नि तुम ना हक दाम दे पिन पेन नि तुम पैसा इनकम उनी लपेन का प्रेक लाए ता फोनांग नहीं नोन के फोनांग ता हेम पेन वांग खाइलो वांग जॉइनी लपेन कार्बी तुम कम चट बिने कम था मसे लांग रॉब लो पारोक तुम सोंग मुनाक लो मैं लांग रॉब लो इनके थेंगुरुर देलो लासन अलाम नांगे दी लसी लाहाय लॉन्गले सोंगले चिउ यूटिलाइज प्लोते सब सो मेचे दी ने टेंग दे लसी कप्रेक नि वीडियो लांग बम पुसिता उनते शेयर था दे लसन शेयर लो पोते तुम अवेयरनेस दो पो तुम कार्बी तुम बोंग लपेन सपोज अवेयरनेस पेनो ते मुनि तुम स्मार्ट पो कलिमा कोसोले स्मार्ट पो पुलो सपोज नि नंग थान लो इसी तोवार दो हपु दामरी हपु टेके जॉन फोबाक दो थो नलम आरालिंग पा थिदो ओलो इंके जो दामरी पुनी सपोज माने फान पुलो थने वीडियो थेक लोंग लो सुमनि इंके ला अवेयर पमति ओ दाक दाम ते सonni मुनि फानदा टेके ना टेक दजी बा नि फानंग छु दजी बो पुरा सन चिनी पमति गली मारासी अवेयरनेस वीडियो से मार नंग सोलासी नि तुम कार्बी रात तुम फानी ने सेमार वेरती उन अन ने सेमार मार अकी मेलाम थान फानसी बोर ई कोसन सी आफ्रांग नाम नि मा लाइफ लांग कोसन सी मा थानी मा को फिजिक क्लेम ने मेला सन सी के थान फानसी बोर ई लपेन मो प्लानिंग दो ने था दी ने इनिंग चोय ओ मन तुनी हदी तांका दुपिक सोनते ने तुम कार्बी रात तुम फान तुम कार्बी खाइ तुम फानी तुम यूथ तुम फानी तुम कार्बी लो चार्ली थेक तुम दो ओलो सिता अनएम्प्लॉयमेंट ओंग पिक हंगजांग नंबर है काउंसिलिंग पेंता मेसन अर्निंग सोर्स फन पे ने इफ दे वन अलंग तुम जोंसा निंग हैंग पोसन दे क्लेम उनी पलो बा इनिसन इनिशिएटिव एन मांग से अबे माथा बांग से अबे असी माथा बांग अबे सन बिने फाने तुम यूथ तुम फान लो चार्ली थेक बांग दो लो ने नानी ने दाम रे सन ता माथा नी पलो जे ना हक पा दाम दे पेन पे तुम कार्बिंग लो दो सो मार तुम फान यूटिलाइज पेन डाक मा जोंसी फैक्ट्री खुली उन सन ते डाक तुम कार्बी सो मार तुम काम लोइन पलो बार और सो निम सोंग बांग जोगो है lai tum na kam loing polo son matha so de misani polo ba tangka do utum da do but ame thang phanche matha chot ame thang pocket long ji tha phanche matha chot ba selfish accessi omuna inge chi sorsa ke lang selet asona do support lai da kom la si mo future jong se mission pini war sai long ba la son bulte ni tum kar bi rat tum phan ba kar bing long ni tum kar bi ba na hok na do tum pan he son back pini claimi bu ni matha do ke do hai ni non lang tan planning nang than thelo mo pijo pen chini pon bom lapen lamning je bom te der bom pa dhok tu board der pamin non ta jiding hoilo ei than tap tap ra so minute khali liga lang lam sonang matha tum do 2 minute negative positive matha ra muni tumen do do mon tirasi un an share noi muni tum chini lo aware lo purote lan su se munan ni kam claim nam tum ta ba nani claim bom tum ta sab su cheri thek po ba pinia i son box ta idea long po kali mane ideas pi phan bori o ni tum karbirat tum phan bangjok phonang toma youth tum phan bangjok phon awareness videos pan chenglong ton ni semar or asini karbi content pula so joni sini open day
ke than bang la son avi la si son ke than bang doni bon puni somewhere I felt la son ni ma thalo la si ki khuli la so channel ta la so channel khuli pen mission lo ma mate hinuma nang litum ni phan comment nang tok rang than thadi la pen comment puri ode ang tona comment ani puri pen reply inge kalili kalang lang adhok to me comment ne pibang do he ining oi he freedom of speech do point of view ami thang alam anutin da chibi un ba tok un kali mala si anutin muni tum ke ma tha si ka prek mati a thinking la si comment nang tok bang do ni lang ton comment puri phan si puri di la pen reply plan ni anutin phan da sipinia topic aru apur thak chini ni indo ba chining tung pulo ne phan apini noi comment long nang tok rang punoi ni hadak lang pen ni porhe pen ni pini po semar salam po video de la pen Facebook long ta karbi content pu page ni open lo hala dak ta hamra follow no di la pen YouTube long subscribe no YouTube long subscribe to ale bangke YouTube long bangke higher quality pen video lang uni clear dak pani tum lang uni but Facebook long pan clear pic lang ni sita pa clear pan sini bor i lang mi he sta YouTube long pan su se ekdom clear dak ane full HD lan ta lang si YouTube long dam bang ale ong chat sta follow no di karbi content pu Facebook long ta follow no YouTube long ta follow no lalo botel an su se education informational trending topic political cultural economic punoi everything dia education punang ton tani cover pan si bor i ang ton ni hindi pe na samar mar ni hindi video jong se mane line tung pul de ranbir analysis pulong dam ha theklong po vlogging ta do ni ason channel do he ne karbi rat phane karbi content pe specific ne specially samar de asi unanang support no ding support lo pulo de itum karbi akhair leng ne jing thulo bol de pine sonbak ni ta ki ma thado karbi rat phan pine sonbak ni siklemi akemi klemi ba youth tum phan pine klemi pune ma thado jong se mo pe ben chok bom pulo de nang support bang do son pulo de ni klemi la ta mo thek pon long po mo chini pon bom po si pir thelam chini ni po de ni phanang follow no ni phanang follow lo de ni ang ton karbing long alam de state north east india wall alam da ni than ni ne ta video samar lo dhok tum ni phanang chini bang da do lo mene la pen comment ai pi support bang da do ni phan adhok ni phan positive nang ma thatum ba ang support tum do pi khangjang de ni theklong hai I have seen most of my viewers they support me ni phanang support o asi thank you so much la sonang support pen la pen akimi comment na tok pot la pen pi ni da chok chede ta hai mine man tune de la phan I would like to apologize for that hala hai ni chok che that pulo de hala nang dia na excuse no di la ba muni tum chok che do kok timati si ni la son la pen che tong thunan ka prek video long de un de share no share pen spini like cha de tangka sangka dam de ge dil la pen tangka madhok tum son negative ma thatum da 2 minute la somni tangka long oi ba followers do i subscriber do i le la po son ma thai minute la son ma thang ni positive se ma thani ba tangka bang opposite ni karbing long muni te karbing long so karbier lenge ni ta kalima tangka bang te tum karbieng long arling silong bani tum karbing long su dui ni ta nani katki gela si positive ma thal de kai ta something positive thing will happen in your life dila si che tong nang de pine alam chini nei do ba pine apu thak topic bu thak video saman nei do pa chining tung pu te phan comment long tokra nang thano ni lang pen pore pen ni salam pode so che tong nang next video long der bom lo der pig lo non ta ningjere ning tung red la haila me di la si mo chi than bom che ngi bom che tong thu nang de ente next video long so til den take care bye kardom